uzwirwe ne beba wanga inda ya damari zimutuko ngalikozia kurukwita hapo tolani. Asante sana. Mary Kemeu ngalikozia kelele ukambia tueba. Asante sana. Asante sana. Tinando ingi munobi umetele Reverend ingi meongola zia wapi ngamea hapo. Tela hiyo banini yo Reverend mudhui ethi wa mitambo ndateka yo ndanundu wa kwithiwa. Kindu kizione kimanda wa. Karibu sana Reverend. Asante Evans. Yes. Ni karibu sana mitambo ni. Nethia andu ba makaumanda. Nitungia ngai muwe. Iloketha te gubede. Asante. Nundu ninaona dalili. Ninaona message mingi muno. Yes. Nikumaanisha kana Reverend kindu kila tithiro tithika. Na kindu kila withitwo thika ni kindu cha maana. Asante. Ni kindu cha bata. Na no usiota mbili te noti nesu. Ya kutungia mupea na kutungia ngai mupea. Asante ngai ni museo. Karibu sana mitambo ni. Asante. Ya Kamega FM ni wa mukambo kethie mwithukisia usuwe na bata na ku. Yes. Wamba mukethia ne kana withie netabikia kwambililio bano. Ni mupea Evans nundu wa untho cha mitambo ni. Na nina muvea kwa ngai nundu wa utusubia. Na otondu wa mbililia aingi piu tuikoma na makatunga muvea. Na ni tutungi ngai muvea nundu wa kipindi ki. Na mwe yose ndai ya nundu niwe witha inena na andu make. Amen. Contractor wita wa Peter. Peter nae sitwa wita wa Mutemba. Ni contractor munene wa bawote. Eri twaindhuria muno nundu wa kipindi ki. Akatuya twende na kwa nini nenda umu appreciate na kumutungia muvea nundu ni withukiria cia. Na angi ya ingi na vundi weta wa Gerard nasikiliza kipindi hiki. Ona chumwa ni kithelua ninatunga muvea nundu wa edukisia maitu walame kwewa kipindi hiki imathima na kumeka nesa. Ve family ya mutumia weta wa Shendrak mukuu akuya kiatine. Nimethukia cia kipindi ki muno na merito uthuthio kwitu. Undone wa kipindi ki. Na angi aingi athukumi tuthukumathi mwe. Angi aingi andu ekalima wote. They really appreciate for this program. Evans ni ndaukeria mwithukisia na ndimuthocha kipindi niki ulawo nthe utwithukishie na ndiye ndatwambililie na mboya otondo twika mavinda lange kabisa. Ewa ngai nite ukutungia muvea nundu we museo wikane sana mibango yaku ni miailu mathayo ni mando maku twenda ukwikwatia na kwinyivia mbe waku undu nawe patwine na kipindi niki ngai twenda ukuthocha osa makanywa maitu na masuanio maitu matume ni kundu wa mwithukisia ula utwithukishie no inena na ito ithionthe nenga mwithukisia kwiwa na kukwata tondo maandiko maku matumanyia muthiani wa kipindi tukutungia muvea mwaitu inena ndeto ine twisi families mbingi ngai nito na kwithwa ciumite nundu wa maundu kipathukanio ala methito maipitia ndeto yaku kathiuke ni kundu wa kunena na mwithukisia yeyote yule ula utwithukisia na wena bata wa umwe kana ungi undu wa mochi wake tunene na ithwa na itu sitwa ni ya Yesu nitwaboya. Amen. Karibu sana. Events. Kilunguni kibetu tunanena maundu maukonia ciana na ciai. Na nitwaicie tunanenie twesaulika cianane. Na pauma makulio maingi undu wa omekalile ya muci. Na pa ikulio ithi twithikulio muno. Na no ina akulilwe kilunguni obato imina. Mutumeo mwe mwithukisia na akulilie. Na ingi makenda kumana makakulie kulio ina muno aume tameo menda confirmation. Niwo akane mo mana ngamisi. Niwe wite kulio Evans na nundu nene tonena wabuo. Aume makanena na kindu kimwe kisio akamailea na maikai yao ndusu. Na yundi enda Evans twambililie pau na ukula ni ai. Nundu ni kulio ikulitwe. Kana twenda kumana kana ethi waniguo kuyana maandiko mangai kana aka ni mo mana ngamisi. Ikulio ikulitu ino trike. Nundu di kulia aka ni mo mana ngamisi. Lakini tio ize Evans kwe aume o mana nga. Kwa aume o mana ngamisi. Lakini muno undu uni welekela aka.
na nienda o tutongua no mandiko nitu CCI ugo wa unduyu kana ere watigo ngai no tunenea even niwo yukana yo mitani cio mingi nthini wa muci mingi muno ndiuma na naume ndiambilila cia naume mapinda maingi ukethia wambilili wa mutani cio neaka na niacia ni kondu wa kitumi kiu ndeto ya ngai twaile ulilikana na leo ndeto ya ngai ya cia mundu mukane moyo mubuthu wasoma ibukuni ya Petelo wa Mbeki lungu cha 3 muso wa mwanza aume twiwa twikale na kama itu na kiliko nundu ni moyo mubuthu indu ona ndeto ya ngai ni umeta moyo mubuthu na ju ubuthu tiga ugosu na twikwenda tuone okuyana na maandiko maitu nene ya ndeto cia ngai kana undu ne wawo na nitutona kwa cia nundu toneka ukeri waka aingi ni mananga amici na kitumi ni kuondu wa otondo maandiko mathiu mangai meunena o ulo buthu wetetwe ni maandiko mangai nutona uchangia o akamaitu kwananga mici o meuma namwe nangi mateumana nundu ubuthu windini wo na ngai mwene ni unotite na koweta na katatharisha aume methwe me alert wakuwe chonjo nundu akame ubuthu na ubuthu su nutona okuchangia indi kwete muwaniko na mutilikangano na wanange konthini wa muci na maandiko sume acia ibukuni ya Petelo wa Mbeki lungu cha 3 muso wa mwanza aume mewa ndeto isu cia ngai cia kilungu cha 3 muso wa mwanza we cia otau inywi aume ikalaina ibeti cienyu kuyanana na umani mukimunenga mundu mukandaia tamuiyo utena pinya tiwa ubuthuju na tamwia tiwa pamwe mamumo wa thayo ni kanambo ya cienyu itikachiwe vyo ndo kama tapitwe pale uluni tuisa usoma lakini yu uona ndeto cia ngai nenu na yeta mundu mukamo iyo mubuthu ubuthusu niwo aume makoma na gwinthini wa mitwano na ubuthusu nutona otuende events ukeza translate kwithi wa nita uito ndio maana wanaume wengi wanalia kwa sababu ya wake zao nundu yu ubuthu yu muende na kuikala na kuendania pamwe nutwika hamu iyo mwito kwa aume lakini yonde to yangaji mwita mundu muka moyo mubuthu na nienda tuone events okwa ukubi na tuishi okabala pe mwithukisia ubuthu yu ila ndeto yangaji ni une na ubuthu waka na events no ngwenda kwa cio to yampililia na ona ndeto cia ngai ira ni unenu na ni tu unenu ki7 kikerewe kikwati chaka kwa ciai na tondo ni muyo mubuthu na pasa na Evans meacia ni muyo mubuthu na ndeto cia ngai ni cio unenu indi ubuthu bonde ni ngumelia ju na pailika leo ndo bakekala aije Evans kwa mbililia tathari su nonzeo na yuka tulike tuone ubuthu uyu ndeto ya ngai ni unena wone mwao na ne wipa na woneka area ni shiba nondo we ubuthu uyu ni physical nitakwaje mundu muka physically kana wa muchisia kana mwini wake ni wiki ukesaidha ndeko ni ya mundu ukesaidha ndeo ndu withika aje ata ningi na no tunenete ilunguni mbitu Evans tukona na tukashishia news na tukasoma tukashishia news tukaiwa radio ne tukasoma mathangu aume maikuno nakamo na physically aume makachallenge wanaka au physically ndini wakao ila balika kao wa ukonana na moko kuwa kamwe ni strong more than their husbands ku ubudhu nenwa nita area ni chiba ila ndeto ya ngai ni kwa ciai mundu muka ni muyo mubuthu kimwe Evans ni kwa ciai mundu muka emotionally ni mubuthu emotionally ti miwileni yani nthini wa miwile mundu muka no kwata wa ni miwile mituki na ikamwambatia o mituki na ikamushinda o mituki undu aume matailie Evans tuinena aume alame na ibeti tia ingi batodhasia kana meao na muka akia aha
kuya nundu ni emotions ni miwile mundu muka nunu sindo mituki nao ukono aya na kuya kwa katikindo kipina muno na kimo muno ona nitamenda ukathi onduzua na iye ne kwekiwe na ya muno yes ukasema not a fan. It seems like there is fun in that na tiundo kwa withina naume ni mazoete onduzu mathikala na ibeticio kwa uba imundu ume utona kwa jai ndaona muka aiya chuomwe kwa ata kwa ila tunena ubuthu waka yumwe ni tosu miwileni no tono kuthata mituki kuigwa thina mituki na kaya na kuthata kwinthini kwa na etha yu miwileni ni umucinda emotions ni kumaanisha mundu mukama binda maingi reactia out of emotions miwileni yake o mituki o mituki na wesaithiwa nutona ubalanye cindu na maundu nundu niwa na ewa ni wathata na ni wakola na ndio kipindi ni okingi tunaneni na nengana engelekanio watu inengana engelekanio da o mundu mukamwe atwikai ni manena niyo na mume na ni wathata indi naenda bedroom athi kalanga kuna ili mume amwatia athi ende na ulikania nguo yake mubukoni na amukulia mume amukulia kwani ndi kwa kuikata amwende wikwangu kwani wenda uthipa amwe nienda uthi kwa inyakwa na mume wapindia na kiosa mubuko wake na kiambililia kwa kiongo chake apindetie muka muchiisha mukulia na kuwe nicha uendeje amwe na kwa nienda uthi kwa inyakwa na yumuka mukulia na otiana mume na kiamwe na chiana niende kwa inya chathele lapa chathele lapa ikwani ekara ni asilo metukida niretwa o metuki so you ndona emotions ni abalanika you ndona emotions you nduzika you keep it jenda udhiko na umume mutume ozwere wo mwene watumia okeleko na ikwani athala ko imewile nona ni tono metuki kwete o mathina ko nde tosianga ile ciunena undu wa ubuthu wa mundu muka yueri yesu ya emotions miwile yaka ni uchangia yukila ando ingemethitwa mahikulia kana ni waka aume makazi ai kani mama nanga amishi na kindu kimwe twaje events kama ile ha maikana ni ati ondozu ni mezi uwe na uvo na kwa emotionally neria imwe miwile na ingi events ni area ya ona kibeba spiritually part of it ukesaidi wa mwili na kibeti kana mutumeili ona kibeti chake na ne athaidi na ne endi makanisa ve maundu makimao muchi mundu muka kana kibeti kikethwa o mituki ni cha nyai kana na o mituki ni cha kola na o mituki kibeti ukewa ni cheritoka na kiu ona biblically based ukasisia yovu na moka yovu ila watatiwe muno mukanda mwi umangai no rikata no ikwa kibeti ni cha sindwa na cho ni cheritoka ningi ndetojuti ya mundu wairitoka ningi na baiwe konge ndu meongai no ikwa na chamba umukulia ona yu kubiko na yu no kwatelele ona mwikio wako ko mundu mukane uiliwa na wasisia kuyana na maandiko na no yoto iliona mondini wa michi kwa ona spiritually mutumea no tona uthingirwa no muka nundu we ni wa pina na ni wa indi ni wa bika mwisho na ni wa kola ona mituki ethwa no mathina malika okibetikike ya mume ona ethwa no pasa kana no mutumea we kanisa kitona umoni ai no tumanda utethio kwa njia ingi either kuthio kwawe indi otumande solution ya mathina la twinamo mundu muka no mituki okusuwania cindu isu na kwine na kula kwi mume na kumukulia o machieke maundu acu ni tumona ndini wa Biblia ko twende na kuona ubuthu wa mundu muka kwa na maandiko ila maandiko megwacia mundu muka ni moyo mubuthu mentally kana ndini wa kisuanio kilikoni mundu muka eo ubuthu nundu
ometuke tondu twachia mundu mukana utona usuwania o maundu tofauti na mundu ume ukezaria mwili na Kibet Evans nutona omuthika o maundu kana uineno kindu kiku yai ninamanie ndo mbendete ninamanie na ninonete lakini yumukaendea na uchisia kisuanio chuna kukithinza muchisi ugo wacho nutona kuona nutona umundu ume nutona kwaiwa ni Kibet giki nena ata kweli nibwo indi kwani oni ndi mwendete no undu waka undu kaha sindu si wethe yumundu ume nake niwenda kusaniwa ku maswa neoni ukono buthu wa mundu muka na indi inde to yanga ile ni unena ubuthu waka patona kwithwa pyo maundu angi ninenda tunene achu atatu Evans okipindi nikini kana kitunenge okwambililia na nicho Evans ndeto cianga itu aciai ni utwea kwa kitumi cha ubuthu wa mundu muka ine aume ikalaina akamenu na kiliko tamwisi kana ni muyo mubuthu yu ubuthu ni wochu na ngai kindu kimwe wisi aume na ala mutwithukici ngai no utunengete utonyi wa kutethia aka maitu ubuthu ni wo ni kana twendanio namo kwanzia ya na nitwithite toinena o kwanzia unena na ibeticitu kwanzia ya kiliko ona naci kwanzia ya upole tatu monia mwelekeo la mucio tatu meso pamone sindu ile matene na tuimatungilila na tuthikala na njesu anenda kwa sioni kana ni unuke pala we Evans yukwena na maandiko akana ume ala matwithukicie tumani mundu muka ni muyo mubutho maandiko meju ku mutumia utwithukicie ndeto cianga cia mundu muka ni muyo mubutho ona ethwe na mbeca ona ethwe na kisomo ona ethwe wathambukite ata Evans ndeto cianga cia mundu muka ni muyo mubutho na kala matwithukici ndeto no yetu mundu muka umane ndeto ya ngai ya ciai wi muyo mubutho ona wina mbeca ona wi muthambuku ona wina wi munene ona wina ene Evans idiko na ka unene ya kanai aye ninge Evans ndeto ya ngai ni kwacu kuno ucio kama kalilika na chu na niweze yu kiu ni chu nenga okjama tunene te mapinda kutungilela kuthia lange yumundu muketsu ni waile manabe witano na muzo uyo bawa na cia tu soma okilungu ni jupetelo wambe kilungu chakatatu muzo wakatatu yani ndeto ya ngai itonia yuethwa mundu muka iliu nanenge muume mwana na uthi nikana amutetheci ku overcome ubuthu wiba na muzo ucu ya tione kana nuke pala we Evans kwiseubia kwenyu kuikethiwe kwiseubia kwa uthini ti akayu kwa kokotha nzwi na kwikia meiyo ya wanake ya dhahabu kana kwikia ngua indi ni kwithiwe mundu ula utoneka wango kwibwikani kula kutanangika kwa beba wa winyivyo na wa uu ula wipata muno mbe wa ngai yuko akatwiwai na ituju ethwa nundu ni kutiliu ucio witu kula kuyaume maitu ndukethiwe ni wa uthini tio tameki ile tondu twachie ethwa no kuthambuka mundu mukano ni mutheu na ni wikite necha uwo nthenu ucio na kanucio mairwa o maria pia necha kula kuyaume mo unduzu ni mucio lakini twiwai na guti uoka kwikiriwe nu uoka kila kipata mbe wa muume kibeti kila kipata mutumiane waku ni ucio wai wango tipo bekula kwinibia na kumana yu Pastor na Evans meaciai na timo mekwazia ninde to yanga ine kwazia kaine muyo mubuthu na muyo mubuthu ndwitona utwika wanola wina bina tiwabu kuna ke ola wina bina naume otumane tikwithwa na itu nithitwe na bina ola mwingi ngaini we mwene bina wonde na ni otona utu indi kwa na maandiko mundu ume ena bina kwi mundu muka kuni wa ile utwika mundu muka nake mundu muka juindi ethi tawisi kana ni muyo mubuthu anenge muume mwana amutwike na tokacia kumutwika ni kumuonelelia nzia
kumutongoesya na kumutaa na mutumia mwana ambiye inalilikana nondo usionga mu appreciate at this juncture aneni jetwe wa kipindini eta wa George Kiongo ni mutumia wa yake kumene George Kiongo anambiye ndeto cyenyu nenzeo Keria Evans no imutabya kipindi cyune kisyo ninalilikanwa ni mwai onene ndeto ya mutumia ozu eta wa George Kiongo nanona mu Keria Evans ni no kabalawe ni mo pea reverend ndeto nzio na ndeto ngito no sio ndo akwithwa ni ndeto ciumite maandiko ni mangai pe maundu maingi alama tona kwithwa maende na kusemba nthini wa ileko cia andu meki bathukanganyo na mwathani ucio ndipo ngwenda nelikelele na kaundu kamwe na nami no likelele na kaundu kamwe tithio kakula kwi mwithukesia yes o Biblia ni nebe awakana elema kwatana matwika kindu kimwe yes reverend kuugesa kwithiwa nita kulingana na understanding kana kuelewa kwakwa ni kana mawonzu ma kibeti cha mundu ni wailite onake kutethesia kumakuya yes ugesa kwithiwa kethiwa kwangelekanyo pena mauputhu menthini wa kibeti chaku matailite kwisa kwetelwa ni kana wise kwithia ni mabikia kumela yes mabinda mangine tuka ugesa kwithia nitawethia muume wa kibeti ugesa kwithia kwangelekanyo tela mabikia kwithia mate kwigwana mundu ume nutona kwithia nutona kulwa ugesa kwithia ni wabikia kulwa kibeti ki maandiko undu mekwasia ukethia nito kwenda kwithia na kibeti ki masuani yake mikile ya maundu na ende kuma nonondusu reverend udesa kwithia ni wabikia kusambaricha misi mingi ku nthini wa point yambe ni ngwenda ubikie kutunenia thulua au meale binda jo sililo menda ni kana wise kwithia ni mabikia kwana niwe na kibeti ni kana ugesa kwithia kwangeleka nyino twana kwithia kibeti ke yasia ina neka naneka nake mundu ume yasia naneka nundu na kuoneki udisa kwithia mundu ume usunita wenda mese kwithia meki thimine kimwe udisa kwithia neta thiu bathuka nundu mandiko manga imekwasia pe na point ya kele reverend ebitadi thitu ikalite kanene kwitwa 21st century nitokie maundu mabinduka muno na wesa kwithia aka na nicho kindu kimwe kila kietete mathina maingi muno byo nthini wa misi wesa kwithia ni kwatwika kana mundu ume na mundu muka matito tofauti yes na nipo pa umiela ndeto ya what a man can do a woman can do better yes na kindu chucho kachaite thina muno na teyo kana nisiate yo kaiya na tethie kwasia kama nengwe miana lakini ne point ya kwa nikana ilapo okie batwika kana mundu ume maundu ala weka mundu muka meka mbeange nesanga na yo Biblia yukulingana nondu negwe watu bundisia Biblia tutabitie maundu ange tofauti ituite mundu muka ni muyo muputhu pabe mundu ume utona kwika mundu muka utatona kwika isu ni point inge ya keli wendo bikie na utuneni anu neni ula wibo jwandu maende na unena ukesa kwithia kainge ni maunga ma mundu muka kasia ndio nidi mundu ume maisha ni makwa nundu wakwithwa mekwe aingi ona kizazi kila kiko yutu ikalete bindani zeito muno nukilio note ona usisio mitandao ni ukethia mundu mukona andikito umwitwe munini ukewia what a man can do a woman can do better ndio need mundu umenye ndio need mundu ume na yugesa kwithia kiujwe bindani thila twikalite nikietie mathina maingi na wasisia ni kwa kweli uthisa kwithia niguo kiiki uneno nikietete impact nundu wakwithwa kasisia wisa kwithia na andu ingi ona muisila uthiwe mundu ona agwe ni time manoni na musee wakwa na ona ndikwa na pema na mauthi kwikala nthi ose kona na kwa ndio sa kona kwa niko nini oundu manda no gwe ni manda isu ni point ingi ya keli na indi point ya katatu reverend langu endo tunene ni about thia ume ebinda thiwe sakwithia mundu muka nitabikia kumanyigwa ba reverend no abikia na utumanisiana nitabikia kuelewa ulote kuelewa ni waelewa nole isikiru ni wakimananga mbeange kana mundu mukade muyo muputu lakini yu mundu ume uthisa kwithia kwiya ume ingi kwangelekanya nindo nakuka nundu akwithwa reverend ni watu bundisia atu kana mundu mukade muyo muputu kupaja musina kwa ndimu kine yande ndimu ya ebinda ya decision making ni wailite kwika lotenga muasindu nundu akwithia we muyo muputhu nuto na kulia kumutabia kumya kwa ndeto lakini akili ne kwake ni wisi kana mundu mukonga munenga opportunity ya undethesia masuani ndanenga
ndanenga idea kana ndanenga usuanio utona kutethesia musio wako kusonga nambe na uthesa kwithia again pena maundu maingi muno mundu mukawika ama bata muno nundu akwithwa mesi mingi ona juti nena reverend de kuya wakana mesi mingi kwatilelo ni beti ukesa kwithia nutona kuthikwa ngeleka nyokethia musi nuwe na mutumia we wa muye kulika kalubone kweli yes. Na thika bonesa byo na amua alika na ngo imwe no thesa kwithia kibeti ni chabwie kiendo ni chabwie kando ni chasia muse uwa kwa yunga ngatwika nitambi yotani cia musio wako kwa iwa naika na ciana cia kwa cia thina kuyu for the sake of ciana ina for the sake of musi ekangwatilile musio wako no thesa kwithia ndola museo na ona taeta kindu bu musio na tekata anu ingi ni matono lio mana kila kibeti kisese kuthesa kwithia on the other part pena mausio ange ngaiwikite nthini wa kibeti pena power singe ngaiwikite nthini wa kibeti itaoneka na itaeleka lakini si abina muno reverend Yesu ne point yengi ni kana wise kwithia na otimi na kilungu na hopa imundu ume wiba wa mwa yukuma mundu kibeti kicha kwa giga kwa tamwana wa weka maamuzi ba numba kwa ni twende tunaona ni twa maana ni kana tuthiuka kula kwa asante Evans detonzeo muno na kila ukwenda Evans ni twi balance which is very good na niwo maandiko mekwenda maandiko manga imetumanyisha chu obu aminia mundu umeikinyia mukanthi nundu ni moyo mubuthu ukanena chao yuyo na wikata nawe you see na kauni kazioni kanai no sio tukatheka ve mundu ume uru the azia na tio uyu ndeto azia dala nundu thiwa tio wewe ni wewe we moyo mubuthu kunena kula wenda unena ba we ona waile kuendea na unena you know you events nundu twinena ndeto cia ngai aniwe izi ndeto cia ngai cia aumenda ibeti yuwe thi wape kwenda kibeti paiku kikinyia nthi events ethi wape mundu ume utwithukizi no kwenda kibeti kila chake na nuchendete kuuma pa kukikinyia nthi na kukipingia kunena na kwika maundu ala chailete kwika kwacho yuko unduzu ndwailete ethi wape wendo ndini wa muci na twaiti mutumia no ile utongoje kuona ningelekani mutumia ndukateka advantage tondu twasoma ndeto ya ngai ndinacia kana ubuthu uyu wa mundu muka ni advantage kwa mundu ume ni kana umistreet kibeti etho ka kimistreet na kutumia ndeto isundu itaile nutewa maandiko ma Biblia ndeto cia ngai ko mundu ume nipotwewa ikala na kiliko na kiliko ni palapo ikukua kibeti chaku na nziele ilite na kuchone ni mwene ba ni chene muchi uyu na ni chaile ndaya na kina right ya kunena na kwika maundu na pala cha nena utewa ulawo indi uyosa mwana mutumia uimulonga na unduzuni wa mucheo na be kindu wanena kingi na wakwatania na point ingi mapinda maingi events aume ni security ya muchi na kula kuya kamo lakini ndongolika na toinena lungu ni kipetu na ni tenange toinena yo protection ila muume wa ile unenga muka na twamele ciana ningwenda tunene kaundu kunundu ni kaumela ingi yani ethi wa mutumia ni wona wonzua muka na kitu nene kuonde kweli ethi wa any spouse ni wisi wonzua wa mundu wake nda tuibua nangwa ndo ile umubuangwa na protection ilanzio muume wa ile unenga muka ni ila meli ila mutumia ununena na muka wake memeli aimuonelelia nzia na imu ya kitikisio kwika kiti usio kunena nuzi chindu imwe la wanena kuyanza nisi atwete ya hibu na nisi atona ni obuthu ona kwata mutumia waku ngoneka ata no tande na utongo imucheo ila meli na kwangelekani events mapinda maingi nundu kaiwithie ibeti mpingi ini nisiona mathina na ciai mother in laws yu muume ni waile unena na mukaka mwoni ai nundu ni mwisi events mundu ume ni mwisi inya undu wili munango yu muiba ya mwe elio kataba cia kipeti ailio na ikala nakeo
nikana ila uyu kawithie ni tama tetania ni tama emanwa withi nuto na umukulia na mbona ningutapa ciondo na ngautavyo ndo ile kwikala na mama yu ila mutumia ununena na kipeti chake pa ya nthini pate mundu ungi izu niyo protection na kaingi ni male yao manaju izu niyo protection ila nundu mutumie kuyai ikaloni kana wichubia ni na maundu ni mezi na ngumona matona kuka palaui ikaloni kana kuithiwe lakini akaingi ni matona ulea kukwati ondo wa mume umatabia so that is the protection mundu umenda chinda na anamuka tondu wetha wa wetande ya muthemba yu mundu ume kila kiliko twatabua ndekala kwanzia ya usindana na kibeti ila mwaendo kikaloni nikana mukanena ni ndeto zito na kwithwa chiobo mundu ume thiwa weona kiliko gicioi wije ithia ndunena tamwe masinda none ndunena ta indita ukwenda kuonania wenda usinda kibeti nundu usuti wotongwe kula kwi mabetu yetekela nikana nacho kibeti kietekelea langi na inde muithi nambe lakini tumanekana ndeto ila kibeti utapabua ni mutumia waku mweli cia ukunenga mwelekeo ni security yaku nikana ndukathi ulike maunduni amwe mathuku amwe menthoni amwe maumubuangwa musi wenyungwa no ithe acute kindu kicio mundu ume pio kindu kingi wanena ukesaithia mundu ume ni wika maundu mundu muka nutona kwika maundu ala mume wika na kameka nesa jupe kindu Evans gita wai social life ila tu socialize na ila tu ile kuo Evans tu akoma na tu idwa chai angino maisha au chindo ila chio maisha when people are socializing vende to mbingi ando manena when they are socializing in social life is one social life part of life na yupe kindu kingine chokita biblical principles mo manyichu Biblia ando makane na maundu maingi obaya mainwe chiai mairia na na maitheka isu ni social life lakini social life kundu kwingi ni tonda ubitu kana no manyishi wa Biblia yuko une ni uwe that is a social kind of a statement undula au memeka ona itu akani tutona kwikana tukekanesa ninki muzu olo kwaji uni wipa yu ndetwesu ni tona kwaji aka ingi ila ini uneno nekatungilelo ikaneno nekatu na yu ndeto imwe uthuku umwe thino umwe wipo yune ndeto cia muthembo yu ila cia nenwa na ndume na kiliko na ndume na authority na maiki ndelela maici kiabina ni tona kwaji cia na chitu ni tona kwaji aka maitu bona nwe otono mandiko manga ime unena mundu ume ena capacity ya utongoi ulonengetwe ningai mundu mukanda nengetwe yuku umapa kwa jei undula mundu ume otona kwika nake mundu muka nutona kwika ona nechambe indona nibo mamulaka na mundu muka ni weyo ya mamulaka kanolo nunena sitimendisu ni wanenga mundu muka mamulaka ala utanengetwe ningai ngai ni wonie kana mundu ume okwa kumunenga we ungai ti mundu ume kwithwa aino toni wake kanocio wake ini ngai ni wanenga niata kuubyo maundu mundu ume unengetwe ningai utanengete mundu muka let's not overstate twika make statements ilasi ali overboard nono nitona kueta mathina mici na Evans andu meane ni kiliko ve andu amwe mekala atha yuke zaidi onota makuyo kiliko nangi na mundu tona kwaje wewe ngania nenu niwo wewe ngania yuku andu mekala atha yuwai wa kwithukijia ngania maciata mundu ngeaciata na yocho neni uchu onthe na yacia wona Evans yachu padiundungi na ne baba yuko no mubaka tukamana oila tone na maundu amwe ni matona kwete madhara na ni maetete Evans tondu wetha uinenganengana nisu ndeto imwe taiswila inena wa in social classes of life yes. Asante sana Reverend. Saa ile ndateka miongwenda na kenda nisia wiyo mitambo ni akamekana femo ni omukamba mbania ningethe Reverend muno ninaketheka tuende na kwathimwa nina kibeti ndeto ciake ni ciaguo Pastor Mulela ngaliko cia latu. Asante Pastor. Jonathan bangi kambia mbania ningethe Reverend muno ninaketheka no imwe ngai ya mwathime amen atwakite muno Faith mutunga kambia mbania ningethe Reverend muno no imwe ngaliko cia kundu kwetwa mboni atwathimete muno ngai ne ya mwathime. Sa ile ndateka miongo 5 mwithukisha noti muonza ile kenda 3 kenda what you mukamba
baniani we wai mwati ndata nesa tiowe ni mwana Rose kunga niko sia changina right ndambe ambongeze Reverend inakereka Reverend atazima muno mwanga inagwa azima muno ne kweka nesa amen mwamba Reverend azima muno mwana Rose niko sia changina. Asante sana compliment nzio muno bihoni wa mukamba Baniani wai utindi hata nesa Robert ngeze ke mutumesi wako abata muno inakereka Reverend na bakwina ije na ongo yangi ningu nenia nayo topic isi konde si na yoi nienda ni michangi na bobita taking one na kana ubalukwa mujiweto wanaka niendo support ko Yesu with a reason kusema kweli nini ati yaka okugwitwo membe wa kwange maineno kavya aile tilo kavya Yesu ko amome lakini aundukona aumeli mosuka amuka na kani machangia makachangia mwikalo ute musie ukethia mundu umi ni wathi kwitha na akamanza ni wisiniki nundu aume aingi mauma weni manoete na mesubwana na tajiri na yuka noete mukaimu kunyakelele noizi ya mundu umi uside na mugo na nundu akiru mundu umi usiambi utuma ndugu yanza nundu mujiwae mugo asungu macha it is better to save with a snake than to save with a nagging wife. Apoda gele nanzoka panda la kitu kusumbwa nondo ile diki mazina na ibinagi na bwana ni jio kwa mwingi be mata mwatu yati twiye ibi aka ala twae tidi la twisi kana muse ungwa ite omundela kwendi wanao lakini ibi aumi la twisi gibya kwendi wanao kwa ubaluku mwingi uchangia wanaka nondungi ila watu akibeti na kidi ambina kindu kana we mudeu ambiyo kuvuja na ambiyo mandondo ziko kana mandonza kana amandenziani kana avikabani mundoza no muteje kwa ubaluku mwingi wete wanaka na ndio kama mailu bekata we. Asante. Badeni ngeze Reverend ni James Kimomochi yasu nilema wina ke mwima bata mundu asante sana. Ambassador N Aaron Wangi mwani akamya ngeze Reverend editwe wabata muno musiene wakwa asante sana. Badeni ke Reverend muno ndeto siake nisia tutethia muno Maria Kaumone NF malo hello wai kaleli wenena na kasewa mabende kima kasongoni hello nite ukwewa ni ndo changi ya bani nake akani macho no kwa ige ya jate mundo mwana moyo moboto lakini wate yao ile akani maimo lakini ila undona kuotadia aume kida mando to bekala na iridi to nondo rangi no roga au mundo anoete na yo ne ga me kana hii onde gede na ikilo aikikuwa mugwele ute kweleka ila mba to kwenda muka hello haya sawa sawa ne kwa tinitapikia no kwele mbadi nike Reverend muno no tutethetie muno no tutethetie misidi to muno Christine Mawile ngaliko sia bandu betaka lembwani NFM alo hello wai baniani maindara ne satiowe siwasta ino imu yakani mama ka musina ni mama ananga na mananga muyo mugodo ela na muyo mugodo kadi musio lo atekibeti iza we musi akizo ona kile ko ona kizo kama undo ko kizo kutungi wo kabola te gonya kana kititona mundu be maundu amukibeti kiteza se mundu nora tete akila gende ya se musi kulinga nondaya ona wewe yakibeti kiko sete batili okiteti wailo kikajanduka kiangalia bana okosie na mwitio ba ngoba mwitio una maisha mayende na musi mwekuwa nesa moya. Asante sana. Thank you so much. Nzebe ni awoni wa mukamba mitamboni ya Kameka NFM woni wa mukamba George Musyoka ukambia mbaniani wataka kwa ni witnessa timu nzebe ni awoni wa mukamba Kenya Reverend muno na wimuyanga ya muadhime muno
saa ile dakika 55 nienda uza simu ya muthia nikanatithiwe kula kwa Reverend Timino Kelelia honi wa mukamba NFM alo Baniani wai uzini paza mulala kwela tu karibu sana ngada je Reverend muno mwate no to akina asante inde to jake ninzio ike ka ivi ala to tagwa ne to mana ivi na wandu ni wezi Biblia neo manuo ya Mungu yo kwa walone kwenu aingi mate maili kande ni wa mumo wande yangai iyo grimo na amiji mingi ya thukie na yana ngika nundu ende to yangai ko no tumanu ila ekibeti eo kikua kwanza ila ya ilite kwake ona no tumanu imiji mingi yana ngikie ko andu kekane mama nana maikua ni mumo wande to wethi akumuje kwekuzio asante ndu kwa tumio kethi ona saa umukwenuka kwake ona ne usile lwa muka asante thank you Reverend Evans kana bililie na mwithukicia wacia akane moyo mubuthu na ongela ndeto ingi ya acia ni maimu no uneni wake na yona itumisia uneno lakini iyo ndeto ya Ngai ita mundu muka moyo mubuthu na ndeto ya Ngai nditite aka maimu limo nundu in fact ndeto cia Ngai cituonia mundu muka ni chumbe cha bata muno na ndeto ya Ngai kakulia no utona kumwona mundu muka mailu nundu bata muno you know ko pautu ikolwe undu ndeto cia Ngai yunena undu waka kila kama ino buthu lakini nando meno kamilivu otonu Ngai wa mombi na kila kipo ndeto ya Ngai inotikana ubuthu ndini wake kwa na umbo wake maimu ni kindu kingi cha muthembongi jenda na cia na satani na cindu cia muthembo so kati satani ni chumbe cia Ngai na mebata na o chama mwithukisia mama wanena no wacia maile utungi wana kiliko ona bate kutetua na ndeto icu ni na ciitikila na no jo ithiwe twinena aume mama ne kwinenia o mwithukisia wanena ciai aume moka manoete na kipeti ile akumana na itu aume twithiwe tutona kwinenia ukeza ile ai we mutumia ile ono uma weane na ni watonyelela nyumba ona no tabio kipituke inyanga ni umundi niwa ukethia no amana lakini aume ingi ni wizi ni kwikala buki bilani soba zitini na kubindia na weza hithi wandenda maundu maingi na ndenda kibukiba lehu mwemie ku ino yuke zaidi wa no neno na kipetuke zaidi wa o ibiko o muikethania mwatinda toka kikethia na nini mwe umunde ni wane noete ona ndienda maundu maingi zaidi wa yu kuthina mbe kipetino chama na no wanda bio miwile yake na kwa uno na ili undu ngwisa ona ili ni no ndabiche we yuke una chono kicheo vaikeri wa assumption ya ni weche na uma weani na nini noete na cho kipeti kwanza kikwetele na nzie ngi otanu na muthembozu ikukwenenya nikuzio aume tuma na ikwenenya nikuzio na toinena na kama keiwa na makamana ko even say ndeto chito mundi tondu twatho inena no kukulia o misitu atumea naka maitu otuthi kuyana maandiko na twekala maandikoni tuikacia woni na tuikacia njia na misitu ikethiwa ilanzio ya kumutairia Ngai aka tondu wetha uiweta Evans either nuwe kana ni mwithukisia ndukavuthie mutumia waku ni kwithwa ni munyibe aiye ikala nake na njia ya kumutwika ikala nake na njia ya mugo umundi muketha mutena kindu indi uni mwekia na bina na mwaendania pamwe mwatambania pamwe uni muketha na chindu mbingi na Ngai akamwathima na mukaba andu baucikia kusuka tumia tondu mwithukisia mwethe wa inena aka ni matona kwika na nimeka au nundu uzu no lobuthu wekata waneno ni maandiko ele wakipeti ni chuzuka muume kuyanzana kumueta no lobuthu twanena naka no ucio tukamana nao undu ucu tiwo mucio ilobua mutumia wakungwa twacia nthini wa mutwano paikubua na ngwa no nene tena mutumia waku ndo wa mamonzu acu omwe weli akae makwiwa na mukanena na njiela ya ilite nika no mutwaye kuya saluni uthiuka mumie ngwaku undu ucu ti mucio
na endi onde alama kwa na Simo Evans na ma appreciate undu wa kipindi mwana arosi eko ya chanjinwa na pastor wako na Simo na alangi George Chongo no na imbia na wafuata tu Kedia Evans osa Kedia ni retired mwalimu wa kuya mindone na bata na kipindi kine nisi kwa hivyo Evans ndwekene ndiye mwithikizia kiweo kisio na utiku museo na ngai aitwa thima na itone osio tuyo kama na mweyenda chuma ni chukite. Thank you so much. Asante. Niombo ya kwanga jatu tethie tiko mana ingi chuma ni chukite na ni mupea muno bi reverend. Asante. Ni mupea muno nundu ebinda yuja kunzebe ni aoni wa mukamba atabikia kunena maundu mapata